Maya pabengi po ning Diyos kaya katamo. Yabe tayo po kaniting misa, in kapasalamatan dating makatuki, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Leo and Norma Mendoza, Nida Nazare, Dina Marie Pangan, Edna Ledesma and family, Mr. and Mrs. Jerry Sanggalang and family, Jerlyn Sanggalang, Joy Guevara, Donald Ledbetter, Catherine Soltes, Soltes family, Soriano Kids, Alan Tulabot, Andrea Salalila, Maria Chona Menser, Poham and Menser family, Mapi Menser, Pamela Pangan and family, Limuel Torres and family, Noel Lumbang and family, Ann Sinamban and family, John Paul Enson and family, Grace Sembrano, Cora Maglaki, Gina Yumol and family. Yabay tala rin po yung kapasalamatan da, King Karelang Aldoque Baitan, Myrna Merantes Patrola, antimurin po yung anniversary da di Joanne and Alfred Reynel Yumol. Panalain tala rin po din kayadwanan da ding makatuki, Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Richard and Chona Yumul and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Saralyn Pasyon, Priscilla Manalo, Flora Deirit, Alejandro Canlas, Charo Intal, May Deirit Sunido, Joel Rowena Colleen and Aiden Coronel, Bong Grande and family, Aldrin and Leon Granda, Chris and Leah Jacob, Hill, April and Joan Arcibiedo, Olive Mercado and family, Emmanuel Barrios and family, Joren Villanueva, Irene Villanueva, Nicole Yumul, Mark Anthony Vergara, Jen and Enrico Lucas. Antimurin po panalain tala ding malagwang kapaldananda di Mary Ann Rivera, Mary Ann Melmida, Venancio Adan, Rosel Pascual, Pamela Capuno, Ronald Parol, Josen Ian Paul Mangiliman, Edward Joseph Malik, Reynaldo Pagyo, Nilo Deirit, Clary Cham, Doris Calacquian, Celia Calacquian, Constancia Soltes, Maria Teresa Soltes, Maki Anthony, Cindy Enson, Anna Licop, Genesis Isais, Christy Canlas, Frances Ann Arceo, Elizabeth Flores. Panalain larin po ding baldang kaladwa lalong-lalo na di Sister Amelia Sarmiento OP, Constancio Escolastica, Jesus, Roelio Ernesto Pedro, Concordia Agueda Pepe Jr., Leticia Lotibo Romeo Caringal, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Nilda Antonio, Yolanda Adan, Eva Asahar, Mercedes Olano, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abidaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Anatanya Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abidaño, Amanda Sagupan, Marieta Abidaño, Vincent Benavista, Roderick Marquez, Tito Saldi, Justin Newtok, Isidro Vicente, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Passion, Iluminado Giao, Jimmy Soreta, Juanita Puri, Roman Giao, Dominador Paras Kapati, Elvira Dison, Arcodia Lucas, Norberto Lucas,
Carlito Manalili, Segondina Manalili, Miguel Olalia, Jonas Pagyo, Romel Yosa, Eric Jan Yosa, Reynaldo Manarang, Pasita Gregorio, Danilo Gregorio, Epipanyo Gregorio, Norberto Deyang, Marcelina Deyang, Teresita Pineda, Abier Intal Sr., Rodencio Dizon, Loretta Intal, Austin Sinamban, Leonira Malyari, Gabriel Coronel, Francisco E. Modesto Grande, Eneroso N. Corazon Paras, Godofredo Emma Jane Castro, Delia Alicante, Leonila and Enrique Maglaki, Pablito Patricia Ampopoy Almacao. Panalain tala rin po ng maldang kaladwa, lalo-lalo ditang mangailangang kingkayang pakalulo. Talakat tamo po, ing magmisa po ngayon kaya katamoy, Reverendo Padre Marvin Sinlao. Haring kabun ang mamalita ng kaligtasan. Alam ka rin kabundok ka. Kinagaling pa ang po niya anak ng po ng Banal na Espiritu. Amen. Ingin nyo manatili kaya kayo. At kaya kaantimurin. Kaluguran kong kapatid, batang maging karapat dapat pagmasusik in banal na misteryo, kimit mong katahimikan isipan tala rin kay katang kasalanan, at anyawaran ng kapatawaran na ning Ginoo. Ikaw magligtas ka ring taong pinili mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang mamablas kimbalang metong agpangking dapat na Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang babialunos, ikang babiatula ka ring taong kaluguran mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hindi ako sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, para tita namang manatili kintapatapa manuki, kagulutana, ang gaking idala na katamo, kimbiye, alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, timeto sikluban, sa sambanda ka bilang Ginoo. O Diyos, kapilan man, malapit kay kami, matula kay mamaos, ipake ka. Iba't kaniting yatong walang kapanatagan, makabalikid kami kingke kang kasunduan. Papanatingnan mo kayong misasan metong kingke kang kapayapan, panatag kingke kalugot. Itihaduan mi king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang maghibiyat mag-ari kang memo at ng Espiritu Santo, may tumukin pa nga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Nahum. Lawan nyo, daratang yaing tubod baboring bundok, magdalayang nayap abalita. Daratang nebang ibalita na ing tagumpe, may malaning huda, pagmasusyan nyo laring kaya kong piyesta, at tuparan ing pangakong pena tayo king Diyos. Inala lumusob pasibayo ring bansayo, ring marawak. Lubos na lang mesintang, uling malapit na niyang ibalik ning Ginoo, ing dangala ng Israel,
itang dangala na bayure penakawanan ding kasalang. Makalunosyo ing manaram at makamate syudad, mitno yaking pibandyan, bang panakawanan at samsaman. Ingingening latiko, kekong pakiramdaman, ing kurog ding parulang, ing luksuring kabayo, ingingering karwahe. Lulusob la ring lalaking pakasake kabayo, kikislap da ring espada tandos da, matas la pangatambak ding bangke, ela mabilang-bilang ding tawong mete, ding tawo mga takid la karela. Katmanda karing dinat, ilako dangalan at pangatakutan na ring kaya kalalawe. Ding sablang manakit kaya ka, mga paurong la, sabyanda, mibagsak ne, ibinebe. Nino ing ngunye lunus kaya, nino ing mamatula kaya, ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ako ing mamatol kamatayan at babyebye. Ako ing mamatol kamatayan at babebe. Datang ing panahon ami bagsakla, ingaldoning kawakasan da, malapit na. Iligtas na lang ng Ginoo, ring taong pinili na. Karetang kaya susuyo, malunos siya. Ako ing mamatol kamatayan at babebe. Akit yung eni king ako, yapin iyako. At ala ng Diyos, subali kanako. Makamate ako at babyebye. Manyugat ko at pakayap karing sugat. Ako ing mamatol kamatayan at babebe. Ing kakong makintab ba espada, kakuyang itayis, at ing justisya, kakong ipahiral. Parusan ko la ring kakong kasalang, at betang kakungwa, kakulang ablasanan. Ako ing mamatol kamatayan at babebe. Parangalan tayo po ngining maya pabalita. Ayasahan la ring sablamong kautusan, o Ginoo, manatili la kapilanman. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ingino manatili kay kayo At kaya kaante mo rin. pamamasa king mayap a balita at pangkang San Mateo. Ligay kaya ka o Ginoo. Sinabi ng Yesus karing kayang alagad, ninumang bisang tuki ka na ako, sukat ng isakwiling kaya sarili, pusahanin kayang krus at tuki ka na kagulutan ko. Uli ninumang bisang sagit kimbiyena, mawalaya kaya. Dapat ininumang midawang kimbiyena, alang-alang ka na ko, yung magkamitbiye. Nano pininga pala ning tao, agyang abandining mabilogayato,
Dapat kinganti kanyan aparalan mawala na yung maning biyena. Kabudmete yung tao alay ang arapat na anuman para abawi na imbiyena. Inganak ng tao datang yakang bening kayo payaran ng ipana at ang tabayanan de ring kayang anghel. King panyatang na ablasanane balang metong agpangking kayang depat. Sabihan ko kaya kayo, dingaliwa kaya kayo keti, eratakman ni kamatayan, magiging hakit datang keti, antimongari, inganak ng tao. Maya pabalita ng Ginoo. Kapuriang keka o Kristo. E kung pabalo ng dimdam yun hining meto nga malamo tulaya at buri kaya pong idake kaya kayo. Basta po neto nga unknown author. Na po? Sabi na, in kanong Kristiyano, is a mind through which Christ thinks. No? Yung kanong Kristiyano, is a mind through which Christ thinks, is a heart through which Christ lives, a voice through which Christ speaks, a hand through which Christ helps. Baga, isip, puso, boses, gamat nga na. Kareni, gagamitan ni nga pong Ginoo, in tao, kapamilatana. Ika Kristiyano ka, gamitan ni nga pong isip mo, in boses mo, in puso mo, at in gamat mo. Anane? Anya sabi na ni nga pong Ginoo, yun po ang Ebanghelyo, ninumang bisang tuki ka nako, kailangan kalingwaning sarili na at kunaning at pusananing krus na at tukiya. At tukiya. Dahil nga maya yung ginutamang Yeso Kristo, bali na sabihan, seryoso. Isipin mong papamusta na nakatang cross, seryoso. So, following Christ is a serious matter. Muling kakatamo ng Ebanghelyo po ngayon sabihan na kakatamo, nung nalo yung plano na ni nga pong ginukimbalang metong kakatamo. Yung plano na ni nga pong ginukikatamo, yung biyatamo, maging ganap. Maging ganap ya yung biyatamo. At iti, kapamilatan yung pamamusan mo king kekang cross. Pero makanano tayo pong gawan, ganap yung biye. How do we live our life fully? Ibig Sok Villegas po, basa kay katang kaya momilya, homily book, entitled na po nita homily book na Love Like Jesus. Pwede niya pong sala, kailing ko tangay ni, how do we live our life fully? Mga tayong biyaya ng biyata mo, ang timong ganap. Nga na pong Bishop Sok Villegas, muna na, live fully. Kung mabiya kang ganap, buo, nga na makanyan. To live fully means, bala mo maging bayani ka, bayani, heroic. Potang heroic, mo rin nasabihan, lalagpas ka pa, kaya tang asahan mong gawan. You go extra mile. Andiyan pang sasabihan ng batas, gagawan me, mag-exceed ka, kaya tang usual standard ng biye. Imbalang Kristiyano, nga na, mayayaw sa ban maging bayani. At balang Kristiyano, mayayaw siya, ban maging mayap. Bang maging maganaka. Ban maging generous. Imbalang Kristiyano, mayayaw siya to go all the way. Alang dinedine. Alang pamikakuno. At inikano insosin na ni neto nga hiro. Nanakin ako huring hirong ni kakuno. Alay ware. Ni kaya pagbilabantala kaya't ang gagawan da. Kasi maglagpas la kaya't ang usual la akit mo
king meto nga tao. Alalang hesitation nga na. Ay ni kami susiling heroism. Na ila ka rin susi ni nga usandang sanctity. Happening generosity, living life to the full, and celebrate with life. Nga ng Bishop so. Kadwa, nandin to live fully, sabi na, to love deeply. Love deeply. Madalas sasabihan tamo, kaluguranda ka, kaya ba yung puso ko? I love you with all my heart. Usually, kaya sa ningkay naman, sasabihan tamo mo naman po, I don't love her anymore. I don't love him anymore. Siguro po, yung burita mo pakawatig kanini, kung napanandaman itang tula at saya ning lulugod. Yan yung sabyan na nga pong ginong love deeply, yung buri na sabyan, you have to go deeper. Mas malalam pa king kaya katang puso. Istong lulugod ka, dapat lumalam niya pa kesa ketang feeling. Lagpasan may itang feeling. Kasi nung ibasig na yung lugod mo kayang feeling, patay kang bata ka. Kasing feeling, ning kaya tso, ning kaya layo. Istong yung feeling mo, nibalutanin mo, bigla yung mawawala yung lugod. Mga niyan? Istong ibalitan niyang mo, bigla yung nilalakoy ta lugod. Mga niyan? Istong ipalitan niyang inggit, ay, nililele yung lugod. Kaya dapat, yung lugod ay ni, manalumpakan ting puso. Nung kitang mas malalam pa. Deeper than the feelings. Nung naman tayo po yung katang katawan, in body structure tamo, pakalaw, medyo mataba ko po. Nung pulawan yung body structure tamo, itang deeper heart, deeper than the heart means, ita pong guts, G-U-T-S. G-U-T-S. Mas malalam na yan kin puso. Or, ausandang sikmura. Guts is sikmura. Bali po, ding Oriental religions, itamo po, Oriental, Western tamo, din pong Oriental religion, sasabihan da, na in kanong peka-sentro na ning katawan ng tao, nga da, aluha ka ning puso. Itamang peka-core tamo, iwalay puso, tamo, pero ding Oriental religion, sali, in kanong peka-core na ning puso, aning katawan ng tao, yapin ang guts. Itang sikmura. Itang sikmura. No? Anya sa nilulugod ka, kailangan gut level. Gut level. Yan diyang mag-isa niya, andyan alanin laman, patuloy ka pa rin lulugod. No? Istong malalam kang lugod, malalam yung lugod mo, automatic itang number 1, mapupulfill yan naman. You live fully as well. And then finally, Bishop Sok sabi na, how do we live our life to the full? Pakadaan tayong biyaya ng biyeta mo, ganap, maging ganap. Sabi na, let go cheerfully. Sinabi na po kay katamo ni nga pong Ginoo, pusanan ng krus mo cheerfully. Cheerfully. Anyawala na po ni nga pong Ginoo kay katamo na sana maging masaya tamo. Masaya. Alwa mo itang, ita pong Mary, M-E-R-R-Y. Balo itang Mary. Happy is different from Mary. Ita pong Mary, bala mo, yan pinitang, you sing, you dance, you smile, mga mining Mary You sing, you dance, you smile, mag-crack kang jokes, and yet we can still be happy. Pwede tamo pong maging masaya, waling balo tamo, na nga pong Ginoo, at suyat yung puso tamo. At itamo po pagdudan, never ever doubt, na itamo in mahulagang biling lelanganan ni nga pong Ginoo ketiking yato. Itamo da doubt ita. Kasi,
karakal na dapat pilinan na lugar api pagdatunan. Itamo in pinili ng datunan. Ninapong Ginoo, itamong tao. Na we are God's dwelling place. Kaya katamo ya, pinili na katamo. Bang maging tuknanga na katamo. Our body is the temple of the Holy Spirit. Anya atin tang sangkan. O ba't andiyan masakit na kailangan ta maging masaya? Uling nagdaton ni nga pong Ginoo kay katamo. And so, sabi na po rin tang mapilo na abasa ko rin in kanong Christianity nung alayang krus balamon netong yamong movement nung alayo itang krus uling yung krus ya po yung peka simbolo na ng pamanga Kristiyano ila ko ng krus balamo ordinaryo kang grupo sabi na po at mo naman sinabi na yung krus ka no nasabihan na kay katamo na yung kaya pantamo is not good enough. Impo ka nung kasalpantayan ng tamo kay nga pong Ginoo. Naman yun para improve na katamo o gawa na kang ganap. Nung susopa na katamo bang maging bayong tao. We become a new creation not by improving our performance. We are called to die to ourselves. Kailangan sarili tamo. Kailangan ng paten itang sarili mong nasa at pagustan ng ingapong Ginoo yung kumabiyeke ka. Whoever wants to follow me must deny himself and take up his cross. Hindi po yung pattern na nimbiyan na ng Ginoo Yesu Kristo. At ang timong Kristiyano, yung tutok yan tamo ay Kristo. Anya, marapat mo na hindi tamo, makakalunton niya kimbiyan ng Kristo. Yung Ginoo Yesu Kristo, tinggap ni, pisaran ni, kinawal ni, in krus. Paborin na pamurin ni Paco yakin, uli na ning lugod na kay katamo. Ulan mo naman yung uri ng paggawa kay katamo. Impusanan tayo yung sarili tamong kung sa tuki tamo kaya. Istong tutukyan ni Kristo, you cannot but face your cross. Hindi pwedeng itabili yan. Uling yapin niya po yung tandana ng kay katamong biye ang po ang kaligtasan. It is the cross that saved us. That's why nga pong Ginoo pilit ng sasabihin kay katamo kung talagang muli tayong tukyan kailangan tayong pusanan yung kay katamong cross. Amen. King mata ni Iyato, Kristo netong yung revolusyonaryo, amenyawad, netong makasandatang pamag-alsa, ngunit netong radikal na pamagbayo ki sarili, kapag nilataning krus, niya tamang manalangin, Ginoo abating misa in kekeng biye, alang-alang keka. Ginoo abating misa in kekeng biye, alang-alang keka. Para ka rin sablang Kristiyano, isakwil da sa karelang sarili, pusanan de karelang krus, kambening kapanayan at lugod, at tukila kang Kristo, ban makarake kingkayang ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abatang misa in kekang biye, alang-alang keka. Para ka rin bisang sagip kindera, uling tatakot laking krus at karing sakripisyo, at alastas dasa, king abating de imbiera, king kabilugan ay alanganga. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo abating misa in kekeng biye, alang-alang keka. Para ka rin alanang aluang harapan, munena mo ing gawa pang dakalakwalta, at alastas dasa ing karelang kamangmangan,
uling adyanang kapamilatan ning sablarang tibanjan, era saliing die, potang datang na, ing kamatayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, abating misa ing kekeng biye, alang-alang keko. Para kay katangan, ingke katang kapanayan, para king nalanganggang tula, kambe ng Kristo, alalaya na katasana, king kay katang obra, at karing kasakitan, ningaldoldotang pamibiyebye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, abating misa ing kekeng biye, alang-alang keka. Ngani adwantamo ing sarilitang kapagnasan. Oy paming at subanwa, potang datang ning anak mo, king ganap mong ligaya, mabilang kaya sana karing ablasanana, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sanang Ginoo, iting daon ka ring gamat mo, king kapurit kaligay ring kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang, tanggapan mo reting kekeng ayin, at manano na sanang iti sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kay puso at kaisipan, at gawa na kayong parating mawong susuyo keka. Itiyadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang At timon, nayo ring pusuyo. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin oy pa. Dios kingalananga at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong Ginumi. King dali sa lugod, pag masusyan mi ing kayang kamatayan, king mabye kasalpantayanan, papasyag mi ing kayang pangasubling nebye. King ganap akapanaligan, panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kambering koro, ring sablang anghel, karin banwa, daralit mi ing kaya kaligaya, layon makyabe kami, king halang tuknang dampamamye kapurian keka, at ngaming kakanta.
Ya. Tunay kapin manaloy pa, ikay panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pamalaran mo sa ating ayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami dawon ko sang lub king pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikaw nga nat kanan niya, itiin ka na akong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyang mo naman kay ba't nga punan kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, at binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan minom ko kaniti, iti ang kalis ng kanakong daya, ang daya ng bayo at alanang gantipan, ami bubu para kay kayo at para karisablang tao, bangket ami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo yung misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng medya ni anak mo. Daraon mi akya kay ting tinape ning biye, at ing kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang, talakad arapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, di kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meoy pa, Santa Iglesia mo makalaganap king metoy ato. Ban mi ganap ya kilugod. Kambe ng Francisco, akay kaming Papa. Ati Florentino, akay kaming Obispo. Ating sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang sublimye. Ating sablang mayang o nabye. Tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit. Kimbiye alananga. Ban kaya be ng Maria, ang Birhen ng Diyos, kaya be na San Jose, ang kayang esposo, kaya be ring apostol at sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Yeso Kristong, kaya kang anak. King kapamilatan na kambe na at kaya, o Diyos ipang mayupayang totoo, kagumning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king halanangga. Ngini manalangin tamit mong kapanaligan at lugod kingin pa, karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapaan king panahon mi, baging kasahupaning kay kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at maligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatanan ng Jesucristong, kaya kaming dala pangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kay kayo. Emo sa balikdan ning kay kaming kasalanan. Nudalawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan may ang ponbilugan agpang king kaburyan mo. Ikaw mabibiyat mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili na sana kapilan man kay kayo. At kaya ka ang timuri. Bakit tamong inimi ka kami itong tamo king kapayapan? Kapayapan po kay kongan. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayawos king apuna ning kordero. Gino, matangpang tanggap kaya ka. Dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat din espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka may kit king sablang bage. At pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat, Paulina ning ngening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka, bala mo wari at suka ka rin, at makisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana pa tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Siglod, tama po. Prayer for Ukraine. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that comes from you. Amen. Amen. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Siglod ay buklok tapo sa aguli para king kapabalwan. Dakal pong salamat kareng sasaw at susuporta king kaya katamong shrine. Yan po munang biyernes nening bulan at atintamong second collection. Deng pondo pong ati puntamo para king second collection, magamit la para king kalinisan ang pong pamag-maintain king kaya katamong shrine. Ing mayap balita, official publication of Archdiocese of San Fernando, issue for the month of August, available na po king religious store. Dakal pong salamat. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalubne kay kami ing katawan at daya ning kay kang anak, banibayo ing kay kang biye ka ring puso mi, king kay kang pakalulo, tirunan mo sana ing pangayat busmi, at tayran mo kami kimbiye alananga, apag masosyan mi kaniti Eucharistia. Iti adwan mi, kapamilataan ng Kristo ang ginumi. Amen. Panalangin para king pamamendisyon ka rin magdebosyon. Ing ginumanatili kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Manalangin tamo. O malugod aapo mamakalulo, isyag mo kang bening banal na krus, ingalang kupas alugod mo king balen ay nili mo. Pagkaramdaman niyo po ding panigapu at panalangin din balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aliwang lugar, ding magbar o board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po, ing kaya duwanan lalapit, ding maniga po kaya kayo. At tanggapan damit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alub, amabalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang daralaban, sese ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon na iti, aga nakada sanay pangako da kimbinyag na ikamo kabod ing karelang luguran at suywan anting Diyos manggaman king alanangga. Amen. Dirhen ni Lourdes, Panalangin mo kami. apong mamakalulong, Pakaluluan mo kami. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang totoo. Tingin pa ating anak, ating banal na Espiritu. Amen. Ting misa midaon ni, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magrasya at Diyos, bengi po kay kongan.